Чӣ гуна бидуни хароҷоти барзиёд тавассути Telegram видеоҳоро аз YouTube скачат намуд ё ин ки тамошо кард. Дар ҳоле ки бисёр операторҳои мобилӣ мессенҷерҳоро ройгон карданд. Барои мо лозим мешавад мессенҷери Telegram. Telegramро мекушем ва дар майдони ҷустуҷӯӣ менависем Save YouTube. Save YouTube. خب در اینجا وریانت های بسیار است. ما انتخاب میکنیم Save YouTube Bot. عیناً همین گونه باید باشد. Save YouTube Bot می‌داریم و پیوست میشویم. خب در اینجا طرزی ویدیوها رو سکچات کردن و دیگر نشان داده شده است. برای ما این چیز مهم نیست. خب اکنون می‌داریم با YouTube دلخو ویدیو رو ما نسخه برداری میکنیم. فرض کردیم همین رو شیر و سیلک اون رو نسخه برداری میکنیم. نسخه برداری نموده در تلگرام در چت که ما تشکیل نمودیم در اینجا همچون پیغام روان میکنیم و در نتیجه پیش از اون که با ما скачат пешниҳод гардад мега подписатсия кунед. ин чиз навқадар ҳатмист. ба ҳар ҳол як бор подписатсия мекунед як каналда дигар аз шумо пурсона мешавад. хоб ҳамин тариқ яъне аз сайри намо пешниҳод мекунем. ана акнун мин баъд мо метавонем дилхо видеоро пеш аз оне ки скачат кунем размери андозаи видеоро гирем ё ин ки дар шакли mp3 ё ин ки дар шакли сурат ё ин ки дигар вариантҳо ба дигар кас интиқол додан ё ин ки умуман все ҳамаи видеоҳое ки дар канали Азия Плюс аст ҳамаи онҳоро дида мисол метавонед дили хоҳашро скачат кунед. ин имкониятҳои ҳамин YouTube бот аст. фарз кардем мо ҳаминро мехоҳем скачат кунем 720. дар натиҷа download-ро пахш мекунем. видео аз YouTube скачат мешавад. ташаккур ба диққататон.